Please give a big, big Carmarthen welcome. Beth Winter. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr am y gwahoddiad i siarad heddiw ac mae fe'n pleser enfawr i fod yma gyda chi. A rwy'n sefyll yma heddiw fel sosialydd. I stand here today with you as a socialist, committed to fight for transformational change, for a fairer, more equal, greener society, Cymru for all, based on dignity, equality and social justice. Nawr, fel chi, dwi'n caru Cymru. Gwlad gwyrdd, diwylliant Cymraeg cyfoethog, cenedl gref gyda hanes balch o fod ar flaen y gad o ran brwydr dosbarth gweithwyr ac o ran newid ein cymdeithas. Mae hanes Cymru wedi bod yn un lle mae ein hadnoddau naturiol helaeth wedi creu cyfoeth enfawr. Ond nid yw pobl Cymru a greodd y cyfoeth hwnnw wedi elwa ohono. Wales is a rich nation and has created vast wealth, but this has been extracted. Mae ein cyfoeth ni wedi ei dynnu oddi wrthom ni i lenwi pocedi yn ychydig o gyfalwyr tra bod y nifer sy'n helpu i greu y cyfoeth yn dioddef, tlodi, caledu ac anghyfiawnder. The prevailing neoliberal economic orthodoxy that has dominated our political and economic thinking for decades in the UK has failed Cymru. It puts profit before people, elw o flaen pobl, and has resulted in an unprecedented re-centralisation of power and wealth in San Steffan. A dyna beth sydd yn rhoi nerth i fi. That's what gives me strength, knowledge that through unity we can build a movement of change for Cymru. A rhaid i ni ymgyrchu, we must campaign, ar y materion sydd o bwys i ni. A fydd yn sicrhau ail ddosbarthu cyfoeth a grym a gwella pobl bywydau Cymru. Galw ar y Llywodraeth yn San Steffan, call on the UK government to redistribute wealth, ail ddosbarthu y cyfoeth. Gan gynnwys cyllid teg i Gymru, fair needs-based funding for Wales, talu y 500,000 o bunnoedd sydd yn ddiledus i wneud i'r tomenni glo peryglus yn saff. Pay Wales over £1 billion in the post-Brexit deal that they owe us. Talu nôl dros 1 billion o bunnau i ni. A talu Cymru 4 billion yn HS2 consequentials. A datganoli'r stad y goron fel bod ni yn gallu penderfynu ble mae'r arian yn mynd yng Nghymru. A cyflwyno treth cyfoeth. Nawr credaf yn gryf bod ffordd arall yn possible. And I firmly do believe that another way is possible. But it means us uniting and standing together in unity. Mewn undod mae nerth.
And we also need the redistribution of political power. Ail ddosbarthu pŵer gwleidyddol, the two go hand in hand. Ac mae gwaith rhagorol y Comisiwn Annibyniol ar ddyfodol cyfansoddiadol Cymru, the Independent Commission on the Constitutional Future of Wales, mae fe'n cynnig cyfle i ni grymhau grym gwleidyddol ac economaidd Cymru. Mae yna 3 opsiwn ar y ford. Datganoli mwy, federaliaeth ac annibyniaeth, a rhaid i bob opsiwn fod ar y ford. But none of this is possible. None of it is possible unless we gain the involvement of the people of Wales. Rhaid i ni adeiladu, gweithio gyda'n gilydd i adeiladu mudiad ar draws Cymru. And if politics fails to deliver that, the alternative should terrify us all. Mae'r eithafol, the far right is on the ascendancy. Nid yn unig ar draws Cymru, not only across Wales, but across the whole of Europe, peddling their politics of hate. Scapegoating migrants, people on social security benefits. Extremely dangerous, peryglus iawn. Ond mae gen I gobaith. Mae na awydd am newid. Mae pobl moyn newid traws newidiol. A fydd yn rhoi diwedd ar dlodi ac anghyfiawnder. Ac yn rhoi dyfodol diogel i'n plant ni. Yn y 6 gwlad mwyaf cyfoethog yn y byd, mae hynny yn bosibl. Ond rhaid i ni gael dewrder gwleidyddol i wneud i hynny ddigwydd. A ni'n dangos y ffordd sut i wneud hynny yma yng Nghymru. Now is the time for progressive forces across Wales I gydweithio to work together for a socialist future. Socialist policies that give people hope and a vision for a kinder, more compassionate, equal society for all. Adeiladu cymdeithas sy'n rhoi pobl cyn elw. Hynny yw i'r llawer nid yr ychydig. Yma yng Nghymru, ond ar draws y byd. Ac mae fe'n pleser I weld y baneri sydd yn cefnogi Palestinian. It is lovely to see the banners here in support of Palestine. A rhaid I ni cefnogi y pobl Palestinian. Ni angen cydoediad nawr a stopio gwerthiarfau I Israel. We need an immediate ceasefire and we must stop arming Israel. We're internationalists as well as nationalists yma yng Nghymru. And this can be done because once people are presented with that alternative, they will see that they've got nothing to lose. Indeed, we have a world to win. Mae gennym ni fyd yw ennill. Mae gobaith dy fi mewn undod mae nerth.